عبداللہ بلوچ وجہ وشد کے مراکشہ ڈاکٹر عبداللہ بلوچ تعلق چا پنجگور آئیں اور بلوچستان میڈیکل بولن میڈیکل کالج MBBS کو تھا وہ MD کارڈیولوجی چ لاہورہ کو تگی ادراج مدتی وتی ای شعبہ تو کا وتی عظمتاں پیلو کن گائن و یہ دل نادرو یہ بابتا جو سپورٹس کریں شرف درہ میں دومی مہمان میر شیخ بلوچ وجہ وشد کے مراکشہ میر شیخ بلوچ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بلوچستانی اور میں مدام مراکشہ کہتے ہیں اہم صحت سماجی معاملات ہوا تعلیمی حوالہ ہوا آودہ اویئرنیس و سرپدی دیگ لوٹی ہمیں اوڑا مواجہ گوں جان سلامتی حوالہ یہ ارزش تو اہمیت بابتا ای بابتا یہ ذات و پکرا شمارا سا کرنے جو دیکھنے میرا عبداللہ صاحب ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ ایک مزن حزمتی تو میں مدام مراکشہ کائے اول کہ دل اہمیت و ارزش تو جاگ آستے ہیں بلے میں شرف دار اشکنوک دل فنکشن زانگ لوٹن کہ ای اعضا چنچو اہم اعضاء یا چنچو بستاری اعضاء پر جسم واسطہ اسی اہمیت بابتا اگر چیزی شرف دار اشکنوک سر پیر دے انسان واسطہ دعا چیز اعضاء اہم دماغ بھی اہم ہے گردہ بھی اہم ہے دل بھی اہم ہے ہر ایک یہ وتی یک کار ہے اللہ تعالیٰ ہمارا جوڑ کرتے ہیں دل اس کے فنکشن اسنا مطلب یک پمپنگ ہے انسان باڈی ہے واسطہ آکے استے ہیں ہمارا خون کے دورہ کا نشہ انفیریئر اور سپیریئر وینا کے واش کو شاہ بلڈ کاریت گندائیں بلڈ کاریت راستی نے میں کہ خانے تک کاریت شاہ دومی پمپش کن دومی کہانیاں مطلب ایک میڈیکلی کوشچن ہے بلے جنرلی تو اسے کہ ایشاں مطلب اگر ایکسپلین میں کنی نے جنرل چیز اس کا دومی پتہ کہ اس نے لیفٹ ونٹیکل آ رہا ہے اسے لیفٹ ونٹیکل ایک خانہ ہے آئی اہم باز اہم ہے اس نے کہ مطلب بلڈ نزوری مختلف مطلب لنگزانی ذریعہ آکسیجنیٹڈ بلڈ نزوری مختلف اعضائیں سپلائی کا اگر صحت میں بھی دلا کہ چیز نے بیماری بھی بنتی یعنی مردوں میں بلڈ پریشر بھی ٹٹیک بھی یا شوگر مریضی بھی آئی چانسز بنتے ہیں کیا مطلب دلے بیمار نادروائی آئی تا زیادہ بنتے ہیں بازوان جی شرف درہ چونکہ آجا ڈاکٹر گپا ہا کے دل ارزش چنچو زیادہ ہیں لازم دل ایک اہم ترین باہری اعضائی و یہ فنکشن اہمیت بابتا و یہ علاج حوالہ ہم ڈاکٹر گیشن جو سپورٹس کریں شیخ صاحب انچو جان سلامتی اہم ہے انچو کہ ماں گوشت کی قدرت نعمتان چی یک کی بل میں چاگر تو کا ہاوڑا صحت بابتا فکر مندی نیستے تو یہ بابتا چی جیڑے یا تو چی سرپدی دے لس عوام کے جہاں سلامتی واسطہ ورزش بھی یا وردن خیال داری یا زوتی علاج کھنا دیکھیں بعض معاملات ہیں یہ اویئرنیس سے چیچو ضرورت ہستے جہاں سلامتی والا کا تو سرپدی دے جی درستان سائر ترتی مہربانی او دومی کے توشی چیز ضرورت تھیں درستان ساری طرح چیزیں کہ ہر دن طرح یاد بھی تھیں اتفاقہ ساری طرح بھی ایک پروگرام یہ تھا کہ شوگر ایسا رائے تو آئیتا تھا مگو ہمیں معاشرے تھا کہ میں یک ٹکے وانتا بدقسمتی شنگ کہ ہر کچھ ہم پیشنٹ آئینی 10% کا ہاسپیٹل آ رہے ہیں 90% تا یا تو وتی علاج نہ کنا یا تو ہر دن علاج کنا ہنچی حکیم یہ کر رہے ہیں یا تو ملائی کر رہے ہیں یا تو ہنچو دیگا کسی جستے کو آرامی چینی کرتا یا گپی و ایپو دومی پتہ نو گپیشن کہ ہر دن 10% مردم ڈاکٹر کر رہا ہوتے ہیں آئی تا گپیشن کہ جی کجام ڈاکٹر کر رہے ہیں ہر کجام کے فیلڈ ایکسپرٹ نو پتہ کیا چونکہ ڈاکٹر صاحبہ گابجا کہ تی ہارٹ و سکی ضروری چیزیں مطلب دیگر چیزیں انتا انگو آنگو بوت کرت کام بلے ہارٹ ہے ورنہ آئی خاص کر پمپنگ مانا چو بلے آئی پریشر پمپنگ معلوم نہیں بلے تو ہر دن کسی طرح ایکسپرٹ ہر دن آئی کر رہا ایشی نالج بھی مطلب ضرور بھی تھی ہر دن آر یاد بھی تھی مطلب آپ میں شرطریں پمپانشی کیا میں کیا کنن نے جس میں خون ہر جگہ مطلب آئی پریشر اب میں کہ شرریں کہ ٹو پمپان شائن شی زیادہ تر چون کسانو کن چیز دے تو نو ہر دن انچو کا پمپنگ ڈسٹرب بھی تھی تو سکی اہمی گا پینو بلے منی منا دلے مسئلہ من رہے گا دیگا ڈاکٹر ہے گے کہ ENT ہے من آ رہا حال دیں کہ ڈاکٹر من ENT مسئلہ بھی ہستی منی دل چوشن کو چونک کرنے آج تو چوکم پھیلانا گولیا پو اچھا دیگا پتہ یک گپے کہ تو انچین جات کے منی کے بیماری ہے نا
मां वती बीमारी तहा आयता देर सक ये सक्के टू खतरनाकी चीज से मंत्र कसानी गप्पे गुशिंग के मिसाल तोरा के तो हन्नू एदा बुरो क्वेटिए ताकि बेनक के ओदा डायलिसिस मिचेना यूनिट तो बुरो उसे तर पेशेंट रसी थी पास पेशेंट अच्छी ना क्या नहीं गुर्दा फेल बुतगा दिले वजिया पर्चा दिले वजह फेल बूतगा आप हमी वजह दिले वजह फेल बूतगा क्या वक्त इसरा दिले डॉक्टर के रन ना शोतगा आई वो थी इशर चीगुशंते हम ब्लड प्रेशर बूता आरा कंट्रोल ना करता या दिले दिगा चीज़ें बूता के आई ज़रूरत बूता आ चीज़ारा ना करता तो ग्रुप हमी वजह ये वक्त मावता अर्ची कता ऑर्गन आइन यक दुनिया कनेक्टेड हस्ता और सख्त ज़रूरत था तो माँ क्या तो एक अपारा जत के जी डिले करना या देर करना के बलूचिया मकसद देर करना चाहे तरह कसानी यक मतलब हस्ती तो यकदम हस्ती वतरा डॉक्टर के रबे वरना मतलब मैं देखा एक मिसाल ही भले ये टेका मैं कोशिश करनी कि मैं फिट कोर्ट पे करनी कि मैं बलूचिया या गप पे तो कोरे था रह थी चप्पल सीधी थी और बुर्जा तो यू का यक जब मरी दी तो आज पर चप्पला माउश तो बरो आई मतलब इशिंग के जी अहमियत बेदे हर चीज ज़ारा नु मना आरती कसानु के मनी नक्शे खुदा न खास्ता तर हर का सारा चप्पिन दस्ता सीने के तक दर्द दिबु आ डॉक्टर के रब मिच दिले डॉक्टर के रब रोते भले आयता हस्ती 99% गश्ता हमी चीज भी थी क्या दिले नबी थी मैं सपोज एक मिसाल ही मन देगा दिगा चीजें भी थी भले दिगा चीजें तर मालूम भी थी मैदा ही थी दिल हर चीज का अहम में ना ती मैदा भी हमी का है हमें ती मैदा वजह से मतलब तेरा दिल गीते और दिले की वजह से तेरा मैदा गीती तो हम जो कनेक्टेड है जी शरफ दरा चूँकि मेरे शेख साहब गपाएं के अमा मर्दों के अमा डॉक्टर एक्सपर्ट है अमा ये कर लाजम इलाज करना भी वो नादुराई या बीमारियाँ देर दारक भी पचे देर के दारा पे आगिश्तर असरअंदाज भी वो हमें वोड़ा जिसमें हर हाजा को दुनिया या यक सियादी ताल्लुक़ के हस्ते लाजम यक की असरमंद भी दुनिया सरा हों असर दौर दम तो ये द्रोह मामला चारी की बच्चे के तो इंसान सेहत हंसते हैं या दुनिया ज़िंदगी हंसते हैं वो ज़िंदगी ईद की द्रोह वशी हंसता अगर तो जिन नेस्ते दुनिया हर चीज़ भी तरह इच समाई नबी तो यहाँ तरह हस्तमंदी सेहतमंदी या लाह नियामत इशिया वाला बाद माँ अवली नंबर भी अवली तरजीहत या दिलगुशन तो कवार भी कि मसीहत वाला इच वड़ा समझौता या मन नाम एक उतमा करें डॉक्टर साहब अंचो कि दिले बाबता तो गप्पा ये फंक्शन अहमियत बाबता दिले नादुराई अमूमन चोने बुत कना खासकर ईशानी वजूहत छियां कि आ दिले बीमारी सबब बम जोड़ बा जी ये किस्ते वजूहत अवली आइन हम रिस्क फैक्टर्स गुशन मैं एग्जैक्ट काज हार्ट अटैक के वने इस्ते ना आई इस्ते रिस्क फैक्टर तो हम एक ऑप्शन मॉडिफाइड एक ऑप्शन नॉन मॉडिफाइड मॉडिफाइड हमारे के मतलब स्मोकिंग करना थे या फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी हंसते हैं ईशान तो अगर कम करने थी दिले नादरवाई के हंसते हैं कम बनते हैं चांसेस या के हंसते हैं हाइपर टेंशन ज़्यादा टेंशन डायबिटीज़ पेशेंट्स शुगर है और ईशानी तक के हंसते कोलेस्ट्रॉल लेवल के ज़्यादा भी थे चर्बी ज़्यादा भी ईशानी तहा किसने नादरवाई दिले सख्तवाज ज़्यादा भी थे शान ज़रूरत नहीं कि होती है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पे करना हर 6 माह बाद या साल बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना एक्सरसाइज पे करना होती ब्लड प्रेशर किसने कंट्रोल पे करना अगर ब्लड प्रेशर हंसते बाकायदा दवाइयाँ वो रहते हैं बाज़ मर्द अच्छे हंसते ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं भले ब्लड प्रेशर दवाई ना हो अगर डॉक्टर साहब अदात दवाई ये दाई 500 रोज वाट उसी में जैसा चेक की को उसी में ब्लड प्रेशर खत्म होने बस दवाइयाँ अलग पर चूँकि ब्लड प्रेशर है किसने सिम्टम्स तक कम हुआ हमेशा थे खामोश कातिल फिर के सिम्टम्स के मतलब उसी बल्कि 5% मर्दमारा केस ने मालूम भी 95% केस ने मालूम नहीं मिली बल्कि सच्ची कैसे अगर 250 130 हैं आँचू गर्दा गए मगने अचानक कनु हार्ट अटैक या पालेजे भी गोड़ा उसी भाई ये मसले होते हैं हमें वजह कि इसने तो ब्लड प्रेशर चेक करना शुगर कंट्रोल करना जी बाजवान जी शरफ जरा हाँ चुके वजह डॉक्टर गप्पा अब्दुल्लक साहब क्या ये दिले नादुराई ये सबब वहाँ वाला कैलदारी भी कि अमशनी सबब वानी अमशन वजह वो नादुराई द्वे दिले बाब था ये शिंग गप मजलिस करें शरफ दारा दिल नादुराई वास्ता भी ये जिसमें कुछ भी आज़े भी लाजम ये कुदरत निज़ाम ही नादुराई भी मर्दम भले के साइंस अमी तरक्की को तो मेडिकल साइंस के मर्ची दुआएं आज़ानी एक्सपर्ट हम हंसता हूँ इलाज हम वो गए और बाद मर्दम इलाज ने मगा बरो
اللہ انسان وزڈم عقلی دانشی داتا آئیے فکر کنک آئیے سوچک آئیے بابتا فکر کنک علمی کہ درستان یلد دیا کہ بھی موت نوشتہ ہیں موت بیت موت مرگ و لازم بہراک کی بلیشی مقصد یہ نہیں کہ مردم درستان اللہ اسرا دور بدن کہ بس قدرتی موت بھی مرگی بھی بیت کم علاج مکنے نہ بلکہ اللہ تعالیٰ یا قدرت زندہ انسان یہ اوش وکرم داتا کہ وہ تھی بابتا فکر بے کم وہ تھی خیالداری بے کم وہ تھی صحت بابتا وہ تھی زندگی معاملات لازم یہ خیالداری کنک یا وہ تھی صحت بار ساری کانشیس بوک سک علمی میں شیخ صاحب انچو کہ صحت اہمیت بابتا بازیں کا پسند بلے یک کہ امپورٹنٹ ہے کہ میں معاشرتوں کا نیست مطلب ایکسرسائز تو وہ تم اسپورٹ تھی تعلق ہستے ایکسرسائز یا جسمانی کار جنے آدم لوگا نشتگاں کار والے لکھتا وقت کارم نہ کرنا لوگا نشتگاں کہ بھئی ما دستا آپا نہ جنے فقریہ گوشن بلے نہ جانا کہ انچو کہ ڈاکٹر کو کہ چنچو کولیسٹرول وجہ نادرائی وہاں چنچو آٹے وہاں تو ہمیں بڑا چوک کا لیب گوازی نہ کرنا موبائل لیب کرنا پب جی وہ پتہ نہیں چاہیے بڑے کرنا بل جسمانی ورزش نیست میں یہ بڑے میدان ہم نیست خاص کر کوئٹہ بھی ہے بلوچستان چارک بھی تو اس چیز جو ہے ارزش داری کے ایکسرسائز صحت علمی یہ بابت چیزیں پیچھے منتر یک کسی ایکسرسائز کسانی ایک طرح مثال ہی دیں پیچھے اب میں کیا ہر کو جام کہ غریب طبقہ ہیں یا مزدور طبقہ ہیں تو آئینہ پیچھار کے اب بیمار کم بنتے پرچہ سے محنت کنتے تو کیا چوگو کہ نا من آپا دست نہ جن لوڑی گپے سر ما فخر کریں کہ جی من آپا دست نہ جاتا جنہیں آدم گشتر ہمیں گپا جنہیں فقریہ کی کار کنو فقریہ ای گپا جانتے بلے نو گا پیشیں کہ لہتے مردم ہنچی ہستا کہ آئینی یک جاب ہنچی نہیں کہ آئینتا ایکسرسائز ہے موقع آئینہ ایک نہ رسیتے نو میں ماوت یا چوتر گپا گوشیں کہ سو پیسرا کے ماں رہا ماں کے واپس گسا کایا باری 6 بجیں باری 7 بجیں باری 8 بجیں اور پدا خاص کر کوئٹہ وڑیں جا گئی کیا زیادہ سرد تو آ وقتاں تو واقعی یا دیگه ایکسرسائزی کرتنا کہ نا یہ خاص ٹائمنگی ہن چونکہ گرمی بھی تھی گرمی صوبے سر تو محلہ پات کہے تو مزے سر ایکسرسائز وغیرہ کرت کرنے مطلب من ہی گپا گوشگا ہچ ایپ محسوس نہ کنی کہ منو کہ من زانی کہ جی من ایکسرسائز ضرورت ہستی بلے موقع رسگا نہیں تو ہر دن یقین کرنے کہ موتی غسل خان یا ہر دن رہی صوبے سر جان شودی ہفتے یہ تا یک گشتے یا 2 گشتے اتی غسل خانی یا وات شودی ای وجہ نا کہ آر شودوک نیستی ای وجہ من شودین کہ جی منا یک ایکسرسائز کرنے گیا رسیتے اور دومی گا پیشیں کہ گوشی تھی کہ تو ہر دن شرری صحت لوٹے منی گندے یک سوچے 2 چیزیں موقع ہے ضائع مکا یک کے تو گندگا کے تر گردگے موقع ہی رس گئے پادانا موقع ہے ضائع مکا اور دومی آپے ورگے موقع ہے ضائع مکا کہ دومی تی چیزیں واسطہ سخت ضرورت تھی اب میں کہہ رہا وہ ساری طرح کہ اب مارکو جب معاشرتا نشتگا مارا ایکسرسائز ہے چوشی جاگا نیستی پارکی نیستی یا روڈا نیستی تو برو تو شما یک واقعی کنی تو واد گندے کہ ہمیں کا ڈسٹی ہے ہمیں کا پولوشن ہے وہ پولوشن وغیرہ تو بل تو مطلب یک ڈاکٹری گپا زیادہ شتر تفصیلی طرح گوشت کنتی بلے ہمیں کہ ہر کو جام گٹرے آپ روڈے سرا کہتے ہیں آپ پتہ خشک بیتی ہر کو جام گاڑی گوزیتے امنی پونزے تا روتے آرام من انہیل کنی تہار روتے شائشی منا باز بیماری گیتے مطلب ٹائیفائیڈ وڑی بیماری بھی من شائشی گیت کرت کن دیکھ کسانی تو بیماری ہے بل منا زکام ہی گیت من لاپی خراب کو بل ٹائیفائیڈ تنکے چیز تو مطلب چیز تینیس تھی اور پتہ دومی بدقسمتی ای بو کہ نو منی سرا یک موبائل یا تو کپت یک کمپیوٹر یا تو کپت موبائل و کمپیوٹر مطلب یہ گپ نہیں کہ من دیگری یار گوشی موتی جندار گوشی نہیں نقصان دیا جائے نقصان بلے من ہستے نو مثال طور کہ دیگر لاتے ہیں چیز ہستاں کہ کولیسٹرول وغیرہ بو دیگا یہ وڑی چیز آئینی تپائدی توجہ پاندہ پچاری کہ جی آئینہ من چون کنٹرول کرت کنی شوگر بوتا نو من کوشش کنی کہ جی ہوتی شکر کم سے کم من بوری شکر شرچی کا من دور بھی منا کولیسٹرول تک کجام چیز ہستی کہ آر من نقصان دے ہستی اچھا میں وار کجام معاشرہ ہیں تو کوئی ایٹیا در کنو دیگا یک دو چکن شہر رہا بلے آئینی تبھی میڈیکل لیول نہیں بلے ہر دن کوئی ایٹیا اما نشتگا اما بائی دن کہ وہ تی چیک اپ جرنل چیک اپا جرنل ٹیسٹا
شش ماہ سر یا گشتی پیکن بلے بلوچستان یا پاکستان شا تو مطلب سوری 6 ماہ سر پیکن بلے اما تنکی آکشن تو بس 6 ماہ سر کرتنا کنے تو شش ماہ سر پیکن سالے سر پیکن بلے اما نکنا انکلوڈنگ می من بھی نہ کنی میں گپا مطلب یہ نہیں کہ من جن سہی کہ من چکا ہر کا مردوں جانتے ہوتی تھا اچھی کا شر من جن بھی نہ کنتے بائدیں کرنے گی تو نو مطلب مثال تو امریکہ ہے اودا تی ہیلتھ ہستے انشورنس تھی ہستے تو 6 ماہ پر درتے ہیلتھ انشورنس والا کر رہا ہوتی میڈیکل رپورٹ سبمٹ نہ کرتا آتی ریٹا بڑھائی نہیں تھی ہر دن تھی ریٹ ہستے 20% اب 20% سب میں ایک مثال ہی دے گا 25% بڑھائیں گے 2 وجہ ہیں یکی وجہ کہ جی طرح ہی پاندہ ماں بیاری کے تو تی ٹیسٹا پکنائی نے اور دومی بلکہ نہ تر دے گا ہنچیں بیماری ہستے تو آرہ چیر دے گا تو باندرو چا مرتی سر خرچہ کنا کپی تھی گورا آب اللہ مچین بی بیتے ہم میں کرا ساریہ بڑھائیں تا اور ہر دن تو ہوتی 6 ماہ سر کھنائی نے ہوتی رپورٹ ہو دا کنے ہر دن ہوتی 20% اب 20% تی بارتے 15% یا 7% کہ جی اشرے ٹوہویں بیماری نیستے سر کسانی ہستے اما وائدہ وہی چیزیں ہے چرتا نہ جنا مطلب سالانی سال ڈاکٹر دے مرشی اسی ڈاکٹر وگانو کی من مفتا منشی تو تبرو کلسٹور ہستے یورک ایسڈ برو کلسٹور بو من پرچا من ووتی تنچو ڈاکٹر صاحبہ کو کہ مانو من بری بری گسا کائیں من گوشی من چکے من سائیوں کہ من آنے بلمشمی بلک پیشر پیچھاری من کم مچو یک چیزی محسوس کرنے گا سارے پوچھتا درد محسوس کرنے گا یا کم مچو محسوس کرنے گا کنجشن من ہستے تو یہ چیزیں باہدی اما پیکنا شیخ صاحب ایک فون ہے قطرہ عبدالحمید صاحب السلام علیکم وجہ عبدالحمید وعلیکم السلام صبح بخیر جی وجہ وشت کے مراکشہ چے گوشے مروچی کے سر حال بابتا ڈاکٹر عبدالحق صاحب واجہ بلی شیخ صاحب نشتگم تیسرا ماں دوئی ڈاکٹر وشت کشا واجہ چورشا واجہ جوڑ وشتا مہربانی وجہ اچھا بچی جو ہیٹ ہے حوالے ہے شما گپ ہے دل جو بیماری ہے مردمہ افیکٹ کرن تھی بلنی ماں بس ماں جنرلی سوال جس کرنا لاتے اللہ شمارا توفیق بدا منی گما اور ہارٹ اٹیک مرچم باز بہ گئے اور خاص کر جوان طبقے بھی یہ چیز بہ گئے سمجھو نا بھلے نہیں اما گھبرائے نہ کہ کوئی گپ رے کہ شیء ذکر باقاعدہ حدیثانی تہابی بیتا عربی شیوشا موت الفجع اچانک موت الفجع یہ ایک حدیث ہے باقاعدہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 1400 سال پیش گشتگا موت الفجع مطلب ہمیشہ اچانک موت ہم یہ ہارٹ اٹیک منی کہلا اسی بھی ہمارا ذکر ہوتی ہے اچانک موت ہارٹ اٹیک مرد بالکل صحت آپ میں شپا واپسی من لوٹا مردمہ کرتے ہیں صوبے سرا پتا سو پاد رہے نیچے مین وجہ پلیز مین وجہ چی بیت کا اور نس بند بیا کدی کدی دلے نس مین جو نسا سیا ہے چکا یہ چی وجہ بند وہاں آئلی فوڈ بعض ڈاکٹر منا کچھ تھا ماں خیر شکایت نہ کرنا بھلے بس جست کرنا ہر وقت ڈاکٹر گدا میں یہ ضرور ریاکٹ ایک سوال ہی جست کرنا تو کچھ یعنی آئلی فوڈ بھی آئیے کولیسٹرول بعض بننا لاتی تیل اما ہیلدی فوڈ نور آنا مردم ہیلدی فوڈ نور یہ بھی ایک وجہ ہے بھلے مین وجہ ہے پلیز منا بوشے ہارٹ اٹیک ہے مین وجہ چاہیے جی عبدالحمید جو سربو انشاءاللہ ایکسرسائز بھی نہ کرنا مردم پتہ ہیلدی فوڈ بھی نور آ پتہ اچھی رد پتہ شکایت بھی کرنا تو مردم کم بعض ہوتی خیالہ وقت کوتلا اور اسٹیمک ہے جو بیماری ہستا نا معدے جو بیماری ہستا یہ فوڈ صرف اور صرف آئی اما فوڈ وجہ یعنی ہیلدی ورا مردم نہ ورانا آئی اچھی گیس بھی مردم پتہ ہی گیسے وجہ اچھی تگے اما ہیڈ ایک بھی یہ بھی مردم ایکسرسائز بکا اور ہیلدی فوڈ بوا انشاءاللہ جی عبدالحمید سوال جو سر بو تھی مہربانی بلک محنت مہربانی جی شرف دارہ گپ مجلس بوگائیں سے انچوکے عبدالحمید صاحب ہم جو اس کو میں سوال ڈاکٹر رامش ہیں لازم پیچھے زمانے کا چونکہ گوشت کے اچانک اناگتی موت بھی مورگ بعض انچی بیماری بتکم بلے آ وقتا میڈیکل سائنسی چو دیما نشتا مردمہ یا ڈاکٹراں یا دنیا یہ چیز معلوم نہ بتا کہ چے وجہ مرتا وفات بتا بیران بتا یہ چیز سبب بتکم بلے ملچنگ دورہ بعضیں نادرائی بتکم مرگ سبب ہوں جانک بھی کہ چے وجہ بیران بتا یہ شن کی دنیا دیما شتا سائنس دیما شتا یہ والا علاج ہم بوگائیں ایکسپرٹ ہستے تو یہ معاملہ ہستے ڈاکٹر انچو کہ عبدالحمید جستتان تو جواب کوسچن بعض ہے میں گوشگیں کہ سڈن اٹیک ہر مردمہ نبی
ये अम्मा गुशन तक सड़न अटैक अचानक का मौत ये कहते हैं ऑलरेडी जिसमें था किसी नालियों तक बीमारी मौजूद है अम्मा की मतलब सारी गोश्त स्मोकिंग करना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा थे शुगर हंसते हैं कंट्रोल नहीं डाइट जिस तरह के कुछ गए भी थे ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे नालियों तक कहते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी हमारे तीनों गुशन थे आखिर ये कंची स्टेज के अच्छे बिल्कुल तंग भी 99% भी थे और हमारा टाइम अच्छो आर टाइमिंग नहीं कि वस्पे के तहा भी थे या गर्दे के तहा भी थे या सफ़र दौरान भी ये अचानक कहते हैं अटैक का हमारा रप्चर करते हैं गुभाई घूमना कहते हैं रप्चर अटैक के दौरान कहते हैं बाज़ मर्दों सडन डेक की अचानक गुशन थी एक इरिदमियाज ही गुशन थी हार्ट रेट ही वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ही गुशन आप हदम मौका न मर्द हमारा आ कॉम्प्लिकेशन कहते हैं मतलब सादे ता दाम मर्द हमारे भी या पाँच मर्द हमारे बाज़ मर्दों अच्छे शहर रहता निश्ता अच्छा हॉस्पिटल रस न कम फिर क्या एक कच्ची इरिदमियाज या हमारा अस्पताल तहा गबूत फ़ौरन तो हमारे एक हम डिप्लेटर मशीन यसने फ़ौरन हमारा जना वापस होती वापस कंडीशन कहते हैं नॉर्मल और CPR वगैरह करते ये अचानक अटैक हमें बड़े मर्दमान कि सारी आयता डिजीज़ मौजूद हैं हाँ चुवत मर्दमान चो अचानक अगर क्या ये आर्टरी सही या बल्कि नॉर्मल फ्लो भूल गए आ मर्दों कहते हैं सडन अटैक न भी ठीक है आयता ये गया ये मकसद है कि आर मालूम नहीं कि हमें वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल होती कने शुगर कंट्रोल कने वाक पे कने होती चिकअप करना इन्हें तो ये सडन डेथ हमेशा रोशन डॉक्टर साहब दिले हवाला देखिए नादरो चीज़ अहम है कि ताल्लुक दिले ताल्लुक क्या एक मर्दों इसने अटैक भी थी मतलब आई सिम्टम सारी कुछ के मतलब कुछ मर्दों किसने थोड़ा जल्दी हॉस्पिटल वगैरह से गिसे तनिश्ता या सफरियाँ वगैरह अचानक एक सीवियर दबाव भी सीने लगा कहते हैं शोल्डर की तरफ पर होते हैं या पुश्तीने वगैरह होते हैं दस्तानी तक कहते हैं घुमाई गोन बाज़ वक्त कहते हैं वॉमिटिंग भी थी यानी उल्टी कहते हैं दिल ख़राब भी तो ये आम हॉस्पिटल कहते हैं नज़दीक होती मर होते हैं सीधा कि हमारा सेटअप के कार्डियक इंतज़ाम हंसते हैं ECG है या कि दिगा ICU हंसते तो उधर फ़ौरन उतर भी रसीना दूनी बाज़ डिजीज़ हंसते हैं कहते हैं कंजेनाइटल हैं वेलुलर डिजीज़ हैं मुख्तलिफ में बीमारियाँ तो बीमारी हर एक की होती है में अटैक बाज़ एक सकें यानी कि ये दूमी क्वेश्चन वाजिया गोश्त के जवान इंतज़ाम वाकई जवान इंता अम्मे मुआशरे था मरी जिंदा कहते हैं स्टडी करता अम्मा के एक पेशेंट कहते हैं जो प्लास्टी दौरान भी थे आई था रिस्क फैक्टर्स में चाह रहे थे तो रिसर्च कहते हैं डंडी कहते हैं UK वगैरह ऐसा नहीं आने तक एक रिसर्च कहते हैं आर्ट डिजीज मतलब ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के कहते हैं रिस्क फैक्टर्स हंसना कि मतलब गोश्त उधर किसने ज़्यादा चांस हंसना ओल्ड एज है कि मोर देन 45-50+ अम्मे मुआशरे तो मैंने जिंदे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 30 ईयर्स में 25 साल भी कहते हैं ट्रीट करते हैं मतलब कम लेकिन हंसते हैं मोर 35 ईयर्स एक आए गए 40+ आए गए 40 ईयर्स भी आए गए ये बुत के कहते हैं मतलब मैं उसमें वरा को चरा के हंसते हैं खुराक हैं तभी फ़र्क बुत का दूमी और रिस्पेक्टर दुरुस्तन बराबर है ये चीज़ बुत का कि मैं मुआशरे था ये एजा वरा को ये सनिता पर ये चीज़ डिफरेंस बहुत का UK और या हमें वरगन था एक फ़ोन ही वर्क है मेरे फ़ोन अस्सलाम वालेकुम पिटी बोला अस्सलाम वालेकुम जी वजह आवती नामा पूछ को जानदा गप्पा वजह जे है सुवास च बोले दा हाँ जी बोले दा ची गप्पा है ती मेहरबानी लक चे कुछ मरुचि दीवाना मां डॉक्टर जसन लूटी के मनी ज्यादा बलगम के ना देला ज्यादा बलगम आगाऊ बलगम के अंगार जसन लूटी बलगम कहते हैं आई बलगम ज्यादा जी शर डॉक्टर वाला मेहरबानी डॉक्टर साहब ये बाबत ये कुछ हम शोमेश फील्ड तो कहीं देखें छो भाई ये तो कार्डिक डिजीज नहीं बहुत का देखा मसले चीजें चेस्ट वाला एक्सपर्ट के बहुत का चेस्ट बलगम पास मर्द वतन चो जनरली बलगम दर के डिजीज जरूरी भी थे हो जी चूंकि डॉक्टर को शेखन के चेस्ट नादरा ये बलगम मुमन बुत कम बले चेस्ट मतलब सीने के एक्सपर्ट हस्ता ये महा इलाज का शुरुआत में वाज नसीहत करने के हमारा डॉक्टर हमारी इलाज का पद माँ पद ಈಗ ಓಲ್ಡ್ पे वो अजीब भी तो लाजो ई बाबता अल्लाह हमारे जीडी के हमारा डॉक्टर हमारा शोबा है कि मर्द हमारी कर कि जुंदिया तो का भला चीज़ तजुर्बा है
یا کار تو مسلسل بکنے 10 سال بکنے 5 سال بکنے تو آئیے ایکسپرٹ بھی تو لازم چھ دھمیا چھ آ تو بلدیں اندازے شریں اندازے کو تو کنے یک مرد میں نہ کوتا یا اول رندہ کنتے تو لازم ہے ہر مرد میں کہ ایک شعبہ ایکسپرٹ بھی آیا بلد بھی آئیے بابتا آئیے مریض کہاں نادرہ کہاں علاج کہاں تو ایشانی بابتا جیڑے گی میرے ایک صاحب میکرا معاشرے قصور وہ نہیں پچھے کہ میکرا پدمنتگی ہست ناواندگی ہست مردوں غریب نیزگار ہم ادو میں پتا شہران چی دوراں کس کر بلوچستان والا گپ جی دیات کوچگا نشتے گا تو یہ بعض معاملات کہاں کو یہ معاملات مساری ہم ڈسکس کرتا ہوں کہ مردوں میاں ملا تعویز معاویز دن کر رہا ہوں ماننا وشن کہ قدرت نعمگا اللہ تعالیٰ کو دست بندی کنا یا دعا کنا جانی چیزیں رازم قدرت ایک نظام ایک طرح سپورٹ کا بلے یہ نہیں کہ یک مردم یا ذہنی نادرائی ہستیں تو آئیے برے ملا ایک رہ کہ یہ جنہ کش یا دیکھیے وہم میں ہستیں وہم میں بنیادہ ہوں تو برے ہے او یا ہرٹ ہے او عید کے معاملات ہستا میدانی شانیوں میں علاج ہوں رواں ہم شنی کر رہا ہوں یہ چو نقصان دان تو چوشے چونکہ شروعات تو گپ پیچھے کہ ہم چو دیر گزی ہم چو نادرائی زیادہ خراب بھی تو کم تو یہ بابت چیزیں کچھ ہے